Anjali terang pi. Megbiat hoy ram terang rong. Nidi kacari ke hil sudah mi percentage bang 85%. Letar bang ke pasta letar. Nidi no admission en ke hojai Mariam College rong. Nidi kacari hut ke nidi panch paduk dun pi. Nasi halaso kacari nidi panch paduk dun alisi non pan ke theklo. Nasi an se ke thek thui phansi non bori pon. Nili pai phano athe nili pai paduk dun pi. Nili ka Ani silong nili 9 hours sali ada belum so pen ke analur pen acho headmaster pen class teacher ana phanta suropa chir Labita tong pipi. Kita to PPT nakam ke? Kotor bang lau pen. School pen sige pass lo. School ke? Hills Academy. Academy pen di. 75%. 4. Tuition and inke hem Charlie lo. 6 hours. 6 hours. Nang lato achievement. Hem parents to inke dag school teachers. Sub JS Junior College Science. Nong ang tipo. Hilang ben. A small college ho jaye. Percentage ke 87.4. हाँ लेटर के इंग्लिश ऑल्टी इनके हला बायोलॉजी फिजिक्स बन केमिस्ट्री इली नॉन मेडिकल चढ़ी बो about 6 to 8 hours daily college hours birthday है nili teacher nili pone pai nini ngela family doan peni tum nang support un tumla hai doctor